Veliki pozdrav svima još u moj video klipu. Današnji klipu za vas imam još jedan tutorial, a to je kako sakriti broj subscribera, to je kako uraditi da vam niko ne vidi vaš broj subscribera koje vi imate. Sada smo mi u analitici, to jest u konturnoj tab. Ovdje su svi moji klipovi i prvi klip od ozgo, to je priča, ušao sam u pogrešan autobus koju ste vi već verovatno vidjeli, jer kada bude izašao ovaj klip on će od tada biti otključen jer je sada na privat. Da biste sakrili broj subscribera morate ići na petu opciju kada uđete na vaš YouTube kanal, a to je opcija kanal. Tu su razne opcije za vaš kanal. Ovdje imate prikaz u vezi sa autorskim pravima i status uvjeren sa smjernicama zajednice. Ako želite sakriti broj subscribera, idete na posljednju opciju u kanalima, a to je opcija napredno, koja je ujedno i šesta opcija. Čekajte da vam se učita malo. Kada vam se učita, tu imate nekoliko opcija kao što su zemlja u kojoj snimate, ključne reči kanala i tako dalje. Onda ovdje na dnu te opcije, to je na dnu opcije napredno, imate preporuke za kanal, to je da li želite da vam se vaš kanal prikazuje preporukama za druge kanale, ja sam to isključio. I imate drugu opciju, broj prijavljenih korisnika. Moj broj prijavljenih korisnika može da se vidi, to je moj broj subscribera nije sakriven. Dok ako želite da sakrijete broj subscribera, idete na opciju ne prikazuju broj osoba prijavljenih na kanal. I zatim idete na opciju sad. I vi ste tako podesili da ne želite da vam iko vidi koliko vi suba zapravo imate. To je bilo to što se tiče ovog veoma kratkog tutoriala. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe i češće ćemo pravimo ovako kraće tutoriale. Neće biti više kao prije duge, to je to. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećem klipu. Pos!